دما خوش ببینرین هجای رو 12 چله 2021 جه روژان روژا شمیه بویا رو گشتن سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهان رو دانه امی حول بدن ده 20 دقیقه و چین جهان دجواره پیشکش بکن. بیلانچویا مرین ارتجا لاندونزی زیده ده به جبر ارتجا لباجر مجناکو دو رودای جمارا مریان گهش چلوجشان. دور باجر مجنای ایالتا سلواسیا یا روش آوای اندونزی به پلیا 6.2 ارتجک بیکهات لگوری داخلینی جوالات 15,000 کس لجه اولا هاتنه بجه کرن. منجو او 37 کس او لمجنای جه 9 کسان جبر ارتجی مرنه. به ویره جمارا کسین جبر ارتجی مرنه درکت 46 او 826 کس جبرین دار بونه. هر وها 415 آواهی جه زیان دیتنه. بله سروکا مجلس نونران آدولتین یکبوین آمریکای نانسی پلوسی راگهاند که ده هفته آبی پیشنامه و در کردن سروک دونالد ترامپ بشینه سناتوی. نانسی پلوسی وکه مرجک بنگهین آدس بکردن دارزاندنی اشکره کردن دما پیشکش کردن دوسیه ترامپ بو سناتوی رد کرد. چهارشنبه بوریجی مجلس نونران پشت ایرشا لسر آواهیا کاپیتالی توانا آراندن لسر تندیه رابری سروکی تکچوی دونالد ترامپ کربو او همو اندامین دموکرات او 10 کمار پاریزان جی دستکا وی کربوم. جبو پاراسنا مراسم سندخوارنی یا سروکی نو جو بایدن جی پلوسی داخویا کرن کو جنرالا که مال نشانی کو بری هماهنگی اپراسیون لشکری کریه ده سرپرشتیا اولکاریا کنگرسی بکم. لالیه کتن سروکی نو یه دولتین یک بوین آمریکای جو بایدن وش بو مراسمه که دور گرتنا ارک سروکاتی را آمده دیکم. ده پلانا کو هاتی دانین ته دموکرات دخوازن هم سرکفتن آخوا او هم جی تک چوینا ترامپ بشاهیه که رنگین پیروز بکن. دوی ناوبریده لپایتخت واشنطن تفگره که پاریزوان نتویزی ده بویم. لبر آواهیا کنگره نوبت تیگرتن او ماشینین لشکری تین خویا کرن. When we're talking about security, we have to talk about truth and trust. In order to serve here with each other, we must trust. کنسه اولکاری یا نافدولتی اقدارکرنا دیپلمات سلوونی یان کوبیچ وکه شاندیر نو ینتوین یک بوی جبو لیبیای اریکر. بریانها سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوتریس پیشنیار لکنسه اولکاری کربوکو دیپلمات سلوونی یان کوبیچ وکه شاندیر نتوین یک بوی جبو لیبیای اقدار بکه دوشی لگوری چفکانی دیپلماتیک بریارا اریکرینی هاتیه داین. کوبیچ ده شونا ستیفینا ویلیامز آمریکی کو به آوه که دمکی به وی ارک رادبو کار بکم. یان کوبیچ سال 2019 و به ارکا هف آهنگی کرنین تایبت جبو لبنان رادبو هر وهاوه که سروک شاندیا ناف دولتی جبو افغانستان و عراق کار کریم. جسال 2006 حتی 2009 جی وزیر دروی سلوونیای بوم. بلیش 2011 ولی یمنی جیاند نوا شهر آلوزی او کجبریه ده در باز دبه کجبریه ده نوا ولاد ده یک شرطین هری زحمت ین جانا یمنیانه لی ین هری زده لجویه که جی باندور بونه زاروکن او جی بو بخوینن همو زحمتی دانه برچاوان. دناوا خاکا ولات خدا کجبر بوین دبه کو یک جی ایشن هری زاربه لیجیان ددومه و یاده کرن هولدان خوال سر لنگان گرتنه. او در کامپا رومیلا آنگو بناوه خویدن القویزا یالی یمنیه. لور تاوی زوری و زحمتی نشری ناف خویه جسالا 2011 و دست بکری ولاتی به مطرسیا ویروسا کورونای راجی روبرونه.
ev dibistan li herêma Marîb ya 120 kîlometr li rojavayê paytexta Sanaa dikeve. Zarok ji bo xwandina xwe bikin dibin çadiran de kom dibin. Heta gotina çadir jî ji bo vê pir zêde ye. Ji ber ku ya heyî tenê çend paç û leylon bi hev ve hatine dirûtin, weke konekî lê hatiye kirin. Li kampê bi qasî 430 malbatên ku piraniya wan ji rojavayê li hedî de hene. 200 zarok jî bêriya dibistanê dixwazin perwerdeya xwe bidomînin. Rêveberê dibistana li Ansar Emîn Abdallah li ser rewşa xwendevanan axivî. إذاعة مدرسية نشتي ساحة المدرسة ام رفو آواهیان دخوازن ام جی هر کسی افکاری دخوازن ایدی هر کس بیمو چه کار دگه الآن كلهم يشتغلوا مجانا حالات طبيعية Rêveberê kampê Muhammed Mubarek jî li ser jimara xwendevanan agahî da. مدرسة الأنصار تحتوي على 210 طالب وطالبة في هذا المخيم. لوی کمپین هست خواندوانین کچ خورد هنه هنگ جوان دنوا زور و زحمتیان ده دچند بستانین دن وبمشقة ويؤانوا وهؤلاء الطلاب الموجودين داخل المدرسة Li gorî rapora fona zarokan netewaniye bû UNICEFê ku di kanûna 2020 de weşandî, ji ber vîrusê li welat 2 milyon zarok ji perwerdê bûne û bi vê re jimara zarokên bê perwerdemayî gihîştiye 7.8 milyonî. Ji ber şerê dirêjiyê salana li Yemenê û bênirxbûna pereyê welat, krîza aborî her tişt xistiye nava zoriyê. UNICEF di rapora xwe ya meha cotmehê de jî diyar kiribû ku ji ber şert û mercên krîza aborî zarok li gorî tê xwestin xwedî nabin û ji 5 zarokan yek bilez bi nexweşiyê dikeve. Li gorî daneyên Komîseriya Bilind a Koçberan Neteweyîniyek bûyî ji ber şerê di navbera Hûsî û artêşa Yemenê de zêdeyî 3.6 milyon Yemenî ji cû û warê xwe koçber bûne. Her wiha zêdeyî 24 milyonan jî pêwistiya wan bi alîkariyê heye. Birîbînirên hêja her bi koçberan em dewam bikin netwên yekbûyê ragihand ku li seranserî cîhanê jimara penaberan gihiştiye 281 milyonî. Raportera rêkxistina koçberî ya li ser netwên yekbûyê bi daxuyaniyekê jimara penaberên li seranserî cîhanê eşkere kir. Li gorî wê di sala 2020 de jimara penaberan gihiştiye 281 milyon kesî. Di nava salên 2020 de jimara penaberan du qat zêde bûye. Yan di navbera van salan de jimara penaberan ji 17 milyon gihiştiye 34 milyonî. Di daxuyanî de hatiye gotin di nava salên dawiyê de ji ber qeyran, şer û nexweşiyên her ku diçe jimara penaberan jî zêde dibe. Berîbînirên hêja şer û alûziya ku heye rewşa herî zêde û kembax li ser civakê daye pêkanîn û ev yek jî heta roja îro dewam dike. Li hemberî vê yekê di tenê li rojhilata navînger ku were bi destgirtin bi qasî li 11 welatên ku baregehên ku leşkerên dewletên Yekbûyên Amerîkayê lê hene 46 baregî hene û ji van jî bi qasî 54,000 leşkerên dewletên Yekbûyên Amerîkayê lê hene ji Sûrî bigire heta Iraqê ji Iraqê heta Erebistana Siûdî Filistîn û li 11 welatan dewletên Yekbûyên Amerîkayê li rojhilata navîn baregehên xwe bi awayeke zêde bi cih kirine û bi israra ku li van herêman jî desthilatdariya xwe ango bandor û rola xwe ya li van herêman bide meşandin da ku di demên pêş de jî bikare be biriya yek ji baregeha ango ji navendên xwên leşkerî yên ku li van herêman daye ava kirin bikare be hîn bi awayeke lestir bide xuya kirin. Li 11 welatên rojhilata navîn me got bi qasî 46 baregehên dewletên Yekbûyên Amerîka hene û bi qasî 54,000 leşkerên dewletên Yekbûyên Amerîkayên di van baregehan de jî cihê xwe bigire. Ger ku em werin li rewşa li Iraqê ji ber ku yek ji welatên herî zêde di demên dawiyê de careke din di rojevê de ye Îraqa ji ber ku serokê dewletên Yekbûyên Amerîka Donald Trump yê di hilbijartinê de bi min ketê ragihand bû ew ê leşkerên xwe ji Iraqê vekişe. Lê leşkerên
امریکا چوا هاتبون عراقی هم دست پێکی وەیەکی بزانبن د ساڵ 2023 de devletin yekbûyên Amerîkayê bi armanca têkbirina desthilatdariya dîktator Saddam Hüseyin berê xwe dabûn. Iraqê û dest bi êrişekê kiribûn ji bo vê êrişê jî bi qasî 165,000 leşkerên devletên yekbûyên Amerîkayê di şerê li Iraqê de bû û ev leşker jî heta 2011 ango bi qasî 8 salan li Iraqê mabûn û ev yek jî bi serdema Serokê duyemîn yê dema ku demokratên wê demê Barack Obama hate li ser desthilatdariyê bang li ser vê yekê kiribû ku ew ê leşkerên xwe ji welat vekişîne. Vekişandin çawa pêk hat bi qasî 165,000 leşkerên devletên yekbûyên Amerîkayê ji Iraqê vekişiyan lê careke din vegeriyan Iraqê. Ev yek çawa pêk hat di sala 2014 de dema ku çeteyên Daişê êrişî li ser xaka Iraqê kir di wê demê de wezîrê Serokwezîrê Iraqê Nûrî Malikî bi rayadarên devletên yekbûyên Amerîkayê de daxwaznameyek şand ku careke din leşkerên xwe li ser xaka Iraqê vegerîne ji ber vê yekê devletên yekbûyên Amerîkayê jî biryar dan ku di sala 2014 de bi qasî 5,000 leşkerên xwe li neh bingehên li Iraqê bi cih bike û ango vegera hêzên devletên yekbûyên Amerîka ango leşkerên wiya li ser xaka Iraqê bi hatin ango bi hinceta çeteyên Daişê careke din pêk hatibû. Wisa tê fikirandin jî bi qasî 8 sala navbeynkariya ku ji vê pêvajoya ku vekişîna hêzên Amerîka yên ku li ser xaka Iraqê û bi qasî 3 salan piştî wê careke din vegera wê gelo weke navberekî bû ya na ev yek jî yek ji pirsên ku herî zêde dihate kirin bû. Lê di sala 2014 de me got careke din leşkerên devletên yekbûyên Amerîkayê li ser xaka Iraqê vegeriyan ku di wê demê de 5,000 leşker vegeriya û li neh baregihên sereke yên li Iraqê hatin bicihkirin baregihên serekeyên ku lê hatine bicihkirin jî li Musil, Hewlêr, Kerkûk, Selaheddîn, Bexda û Ambarê ne. Ev yek jî bi awayeke herî zêde û eşkere mirov dikare bi vê awayî pênase bike li baregehên ku li Bexdayê du bingehên serekeyên devletên yekbûyên Amerîkayê hatine bicihkirin li Ambarê dune li Hewlêr ya Başûrê Kurdistanê du bingehên serekiyên leşkeriyên devletên yekbûyên Amerîkayê hatine bicihkirin li Musilê yek û li Kerkûkê yek û herî dawî li Selaheddînê yek ji parêzgah ku herî zêde êrişên çeteyên Daişê lê çêdibûn û metirsî li ser hebû Selaheddînê jî yek baregehên ku hêzên devletên yekbûyên Amerîkayê lê hatiye çêkirin û di vê çarçovê de jî li gorî wê tevgera xwe dide meşandin. Ger ku were em herîn li ser ya herî dawî Serokê devletên yekbûyên Amerîkayê Donald Trump dama ku hatibû li ser desthilatdariyê yek ji wê demê daxuyaniyên ku herî dida û daxwaza wê ya herî sereke ew bû ew ê leşkerên devletên yekbûyên Amerîkayê yên ku ji derve li welat vegerîne di vê çarçoveyê de herî dawî daxuyaniya ku hatibû dayîn wê bi leşkerên devletên yekbûyên Amerîkayên li Iraqê ku jimara wan bi qasî 5,000 vekişînek pêk were û herî dawî ev daxuyanî di 15 ango di duh de hate dayîn û hate gotin hêjmara leşkerên devletên yekbûyên Amerîka yên ku li Iraqê ji 5,000 da ketiye 2,500 ew gelek baregehên xwe li wê derî ku ava kiribûn ji neh baregehan beşekê van baregehan jî radestî hêzên artêşa Iraqê hatibû kirin û li ser vê yekê jî di navbera aliyan de gelek carnakokî derketibû heta ku parlamentoya Iraqê di gelek daxuyaniyên ku didan de jî digotin divê di zûtirîn dem de hêzên Amerîka ji welat derbikeve lê li hemberî vê yekê daxuyanî û bertekên zêde dihat. Ya herî dawî li ser serokê nû yê devletên yekbûyên Amerîkayê Joe Biden demîne gelo Joe Biden wê di polîtîkaya Donald Trump de çi qasî bikaribe vê yekê bide guhertin û vegera leşkerên Amerîkayên li welat çi qasî bide rawestandin. Ev yek di dema pêş de ango di dema 4 sal ji serokatiya serokê nû yê Amerîkayê Joe Biden de wê hîn bi awayeke xweştir û zeraltir bide xuya kirin. Belê ev rewşa li Iraqê bû vekişîna û hebûna hêzên Amerîkayên li herêma Rojhilata Navîn û sereke jî li 11 welatên herêmên Rojhilata Navîn bû ji ber ku li seranserê cîhanê bi cihbûna hêzên Amerîka li gelek welat û li gelek bingehên din hene. Em bi nûça xwe din dewam bikin nûça me din jî di derbarî wê yekê de ya ku piştî 14 salan li Filistînê wê hilbijartinek pêk were û ev hilbijartin jî tê gotin ku li ser daxwaza serokê Filistînê Muhammed Abbas pêk hatiye.
لگوری نوچه آژانس فرمی فلسطین وفا سروکی فلسطین محمود عباس لباجر رام الله ی شریعه لروش آوکو دبن داگرکریه ده به سروکی کمیته هل بجارتنا گشتی فلسطین حنا ناصر رجویان دجوینه ده عباس کاغذه که کوتی ده هاتیه نویساندن هل بجارتنا پارلمنتوی و 22 گولان 2021 او هل بجارتنا سروکاتی کوه ده سهویه که تیرما 2021 ده پیک وره رادستی ناصر کریه هل بجارتنا سروکاتی او پارلمانی کو و پشتی 14 سالان پیک وره جعالی کمین سیاسی ین لولاد و بکیف خوشی هاتیه پیشوازی کرن. بله هل بشارتنا که دن لآلمانیا یا خلیفه نوی سروک وزیر او سروک پارتیا سی دی او یا آنگلا مرکل جی دیار بویه لگوری که هل بشارتنا پیکاتی آرمین لسچد ایدی سروک نوی پارتیا سی دی او یا لسچد جه سال 2017 و سروک وزیرتیا یک جه ایالت هری قربالغ یا باکوری رن واستینگ آلمانیای دیگر پارتیا سی دی او به ریا ویدیو کنفرانسی کنگره خالدار خست پشتی تورا یکمین نوربرت رادگن بسر نکت آرمین لسچت و فریدریک مرز جد تورا دویمین ده پیشبازی کرن لسچت 521 و مرز جد 466 دلگه قزنج کرن به ویه کره لسچت بو سروکی نوی پارتیه مرکل ده هلبجارتنه ده نامزدی خوشی ندانی بوم. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. War ein toller Wettstreit. بله به هالبجارتن اونا کوکین کو دناوا ولاتن یکتیا اوروپا دم دوام بکن له هولندا یج الوزیا دناور حکومت د درکتی او د وی چارچوبه د حکومتا کوالسیون هولندا یکو سرک وزیرتیا و مارک روتی دکه جبر نقاش الیکاریا زاروکان استفاکر له هولندا دروژین داویه ده مالبات ان کو الیکاریا زاروکان جوان راحتی داین به نلریتی تنه سوجدار کرن او د دراواندنا کو جوان راحتی داین جاره کردن جوان تنه خواستن جبروین قاشل ولاتا هی حکومت کو سرک وزیریا و مارک روت دیکه دوه استفاکر و له هولندای هل بجارتن د مها آداری ده جاره کردن پیکورن uitvoerig over het rapport gesproken. لقندهاریا افغانستان ایرشای پیکهات او د انجام ده پولیس دناو ده گلکز بریندار بونه لگوری طور العربیه ده انجام تقینا بمبئی ده دو زیروان جیگیری مدیر اولهی پایتخت افغانستان کابلی هاتنه کشتن لکابل روزنامه‌وانه که بری کو بردف که هزین پاراستن یا گشتی افغانستان یا گریدایی وزارت کارین هندرین توی دو حوالین خواه ده انجام تقینا بمبئی که به عربیه وانده هاتنه کشتن بردف که وزارت کارین در و طارق آریان دیار کرکو روزنامه‌وانه بری دیا ودن کو د گلک دزگین چاپمنی افغانی ده کار دکر او حواله وی بری نیورو لروشلات کابل هاتنه کشتن طارق آریان آنیزمان کو بمبیا کو به عربیا ودن ده هاتیه تقاندن به دستان هاتیه چکرن ده انجام ایرشه ده تاوی ودن دو حوالن وی هاتنه کشتن او کسک جی بریندار بوم لباجری سیلنا یتونس پشتی کو هزین پلیسان ایدیشی شوانه که کر پفچون دنابرا خواپشاندیر او هزین اولهی ده چی بوم دزگین چاپمنی راگاندن کو شویدن پلیسین تونسی جبوکو خواپشاندیران جهو وقتینن بومبین غازی به آویتن دنابرا هزین اولهی او جوانان ته لتاخین سلیانه ده پفچون رو ده او خواپشاندیران به زانابون آگر به تکران خستن چروسکا خواپشاندانیلیا لسیلای بری چند روشان دماکو پولیسه که لشوانه که خست او دیمنی لیخستنی حتی بلاف کرن دست بیکر لتونسی هفته کانانا 2010 جوان بناوی محمد بو عزیزی جبر روشا آبوری او دانوستاندنا خراب آگر به بدن خواه خست او آگر دست دا بین علی یا بزختی ده حتی مشاندن 14 چلیا 2011 جی هلوشاند
هر چی قاسی داخوازین جواکی حتی داویه پیک نهاتن جی لی دستلات هاتا گوهرتن. وزیر کاری هندرین یه فرانسه گرال درمانین دیار کرد که جه 18 جهن آینی ین که داخواز شوپاندنا وان هاتی کرن نه جه هاتنه گرتن. وزیر درمانین تیکلداری مجاری لسر حساب خوی تویتر پیامک وشانت و ها گوت لسر فرمانا سروک کمار ایمانویل ماکرون او سروک وزیر جان کاستکس لوالید دی چارچوبیت هکوشینا جدا خوازی اسلامی حکومت گاوین ببریار او شینبر آویتنه دارمانین دازانین کو جه 18 مزگفتین کو داخوازا شوپاندنا وان هاتی کرن نه جه هاتنه گرتن. دنوچه کل روزنامه لیفیغار و بلافکری ده جیتی گوتن جمارا مزگفتان کو هاتنه گرتن وزیر دارمانین تطمین نکریه. دنوچه ده هاتیه دیار کرن کو بریا جشنان نویلی هر پازدار و جان جاره که دارمانین او کمیته آوی ده جویان. ده هر جوینه که ده جو کمیته هاتیه خواستن کو با آوه که بالدار لسر مشاری راوستن. ده گوتن لولات 89 مزگفت جه آلیه دولتی وطینه شوپاندن. ولاتین اوروپا جه هولدانین ترکیه ین کار آنینا اول اوروپا یه بفکارن. بری بینرین هجا بویا رو گشتن هری سرکی و بالکش ما هول داد 20 دقیقه چین جانی ده جواره پیشکش بکن حتی روزا سه شمی ببینند نواخیر و خوشیده هر شاد وقت آرد.